Assalamu alaikum, урматтуу Москва Тайм каналынын көрөрмандары. Бүгүн биз сиздерге Москва шаарынан унаа алуу процессин чагылдырып көргөзмөкчүбүз. Бир подписчигибизге унаа алганы келдик. Эгер баасын келишсек, азыр ушул унааны алып кетебиз. Эгер сиздерге кызык болсо, башынан аягына чейин процессти чагылдырып көргөзмөкчүбүз. Андыктан бизден алыстабай, биз менен бирге болуңуздар. Assalamu alaikum. Biz ошол айтканды турбайбыз деп майланып отурбуз. Багынбай. Вариант нерсе болуп кетпесин, мок берип эсептеп берейин. Кеңем колдойм. Кең бериң эми колду. Колду бериң, колду. Машинаңызды бербейсиз, колду эле бересиз. Исонтога улакта минип жүргөн, чабып жүргөн отун сатып кетти. Мен кардары кесип. Сиздин мына отуңуздун кардары келишти. Мына акелерден барып пул чогултуп келдим. Акелерден. Ушул экенин шарт берип алып кетейин деп. Кечегиге бар дегеним алып кетейин. Наг эсептеп бердим. Sen özün da salvat. Yok siz машинаны 780 койгон экенсиз, 30 000 жолун коюп бериң демей. Жоңго магазинде 780 30 000 Кең бар деңем, базар бир кызы дейт. Ол өлүп кетсин, канча алган. Бар деп бериң. Бар деп бериң. Летний баллондар өзүн да. Lетний balon özün emas. Мен алган эмессизби? Lетний balon Paçak bağlı da olur, jetler olur demez. 48 000 değil 3 yıl bağlı da. Lетний balon жоқ ekan, onda şu pul şekilde. Lетний balonda ham özü alıp satken adam. Men lетний balon ham жаңы деп коyum. Lетний balon ham бар deň short pul desip de bereyim. Koyun ham turuşpam. Yolun kılın hem. Keçitten beri men pul izledim buna. Özü pul var mı? Adlırak kormasana. Yok. Şirkin katlık var. Sen hali nokat bozar, köp kirgeni olsa okşayız. Kursantağım. Oştuyla jirgen okşayız. Nakşi tanışmı? Körüp jirgen değil mi? Şevkovski'de şayı olur. Bizim aksakalıyız. Mustafa Eka. O nemede siz tanı etken sonunda. Bu mektepte işlegen de. Ulan Janibek tanı. Akemden barı açtım. Şu maşını var eken, şunu al kolayım, bunu satıp vereyim pulun dep. Men sizge айтсаман болот, онда туруп өзүнө сизге ног эсептеп берейин деп келдим экен. Бериңем ушуну. Бар деп берип бериң экен. Оза бир кыз айт экен. Турушпаң экен. Ол кыргыздар жок бизде шакал? Жок, мен шефи жолу мына пулун шону ног. Кеше келген жатагы да, ушу силер бекер шону кетирип бердиң эле. Жок, эми улам барын берет да, тага. Жок болсо кайткан. Выкуп сыкуп коет, ног азыр санайбыз кетейин. Насия буйруктан ног өпкө деп койсо, ол сынаға шыналық түрі айтым ғой кешеге алты тарам эле аламын да негизи жок өзү ол оны биз эми көрбөдүк эми ногун эсептеп алып сага туура иш кыла берейик тагын мен айттым го кечеги сынага оны биз көрбөдүк туугандар муну 800 деп атат, биякта 750гө бер деп. Сода кызы утат. Эгер алып алсак 750гө аябай жакшы болот. Мунун чыгарылган жылы 2018 экен. Пробег 48 000 километр. Бир хозяин, бир адам айдаган экен. Көп деле жүрбөптүр. Машина идеальный состоянияда. Азыр сода аябай кызуу жүрүп атат. Битте сүйлөйм шарт кетет. Sen şu yaxşı görüyordur. Yok, kol verseniz bitti söylüyor. Kança dedim ya? 770 dedi, ben 750. Sol puldu nağ eseptep vereyim. Koldu verin hem bitti aytsın kolunuz başlanızı öyle koldu verseniz de. Koldu verin koldu. Sen yaxşı oylan yaxşı. Yok, koldu verseniz? Oylan, ya. Endi hali pas etdi. O da nokta tamı yok bu 770. Bol tağa satın. Biz pas. Şoğa basa gap yok, mayli. Keletdi. Tayı geldi. Bunlar Ya bir koldu verinçi bir ber. Bir verinçi koldu. Bir verinçi. Sodan verse. He. Sizdiki hem meniki emas, boyu 760 boluptur. Sen şu
айдап болсаңыз бір Жоқ, майда емес, майда қылған жоқпын мен. Раса жеткіріп қойды. Мен дәділ қылдым. бәрі ойланып Жоқ, дәділ қылдым. болсын. Бар дедіңіз бе? Бар дедіңіз. Майдалап 5 қошқан жоқ. Сразу 10 қосып беріңген. Бар деп. Бар дең бола тұрған болса. Бар дең екен. Беремін. Қиылбай. Гүл чайнап, нақ бар. Бар бар. 78 Жоқ, 60-қа бар десеңіз сол. 68 оны. Жоқ, 60-қа сіз майда болып кеттіңіз, азыр. Кешеден бері Сіз майдалап. Ондай кеттіңіз. Азыр майдалап ондай таған. сен өз кешеден бері майда болды. Жоқ, Майда болуш керек болды саған. 2000-ден майда болды. Мен 10 000 қоштым сразу. 760-қа бола ғой. Бар дең екен. Бар таған. Бар дең таған. Одан майдаласаңыз онда сәбізін меліс болып кетесіз. Бар. Жоқ. Мен майдалап айтамын. Мен майдалап айтамын. Таған мен майдалап айтамын ғой. Сіз еліктедіңіз, елік қылсың. Сен азыр мынакей айдай бер, июнға шейін. Мына немен туралы. Азыр страховка қоямын. Жоқ, азыр таған майда деп едіңіз, мен майдалап айтамын ғой. Сіз азыр неге майда отырсыз? 5-ке тырышпады. Жоқ, 60-қа берің таған. Sen amrazı, men amrazı. Yok tamam, siz meydalava dediniz ben 10 000 sırası çekirdim. Yana maydalava yok bana Siz gelsene. 10 000 düşün de meydalavasanız. Ben aytkan men. 5.000 adam bergen bersin, jokmun özüne gezde. Endi şonda beriversen bolot da men almış. Ale sen aytmakça bazar demense şu bolup atat. Pazar ketti. Onu varyan, saryan demez. 760'da şart alın ben mine vereyim şimdi. Şart salap veriyoruz şerde. Yok siz tırışma. O şerde salap veriyoruz. Siz tırışma. Görüş Siz tırışma. Yok 760. Бар деген mi? 760. Бар деген. Siz tırışma. Tırışkan var. Adamlar aytıp koyun ki. Men adam ap gönü yok. Ne sen şu adam ap gönü tırıştır adam. 765 деп атат, бияқ 60 деп атат туғандар. Комментарийге жазыңыздар, ойыңыздарды. Çaydı biz kuyup veriyoruz, hiç kuyuculap bu. Çaydı men kuyup veriyorum buna. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Yem var. Bazar kızı berem. Pazar kızı. Aynen. Orada. 5'te kaç bu 5'te kaç. Men qochqan yo'qmi? Siz qochib tursiz. Şef ketdi bugun sen neme? Yo, siz qochib tursiz. Neme? Yaşa 5 milyon Xudoyim bersin berem. Ya o şanın barakasını versin, berin mi? Neke tuğanlar 760 minge küttü. 760 minge. Ақшасын есептеп беріп, азыр машинаны бұйырса алып кетеміз. 760 минге күттü. Banktan alып çıkan akşesler ha? Пачкасы бұзылды делек, есептеп алың бірақ, тауып алсаң ам есептеп ал дейді ғой. Мына машина алын дем bir қолыңарды айтып қойғылайым. Не дейсем болдар, бордың арасында машина нәсіп қылсын ей. Мынау Ильяс таған машинасын срочно сатамын деп. Мен де ойлап ойда жоқ жерде срочно алып қойдық енді. Машинаны сен алсам арзанлы болды. Айтышқа болмай санап берсек қиын болды. Енді жоқ нәсіп қылсын ем. Нәсіп қылып жақсылықтарға менің. Сізден разы болыңыз. Razı olalım. Ильяс таған. Ертең Құдай қаласа қайсы күні босайсың таған? Pandemikten kalsa жолы бар. Таға сізден bir пожеланияңызды айтып қойыңыз, машинаңыз менен қоштасып. Әлі Osmanbay. Ana şu ağan машинаңның Ayran Türkiye'de şamal жүгіре Айтқаныңыз келсін. Türkiye'de şamallar şundayda жақшылдардан алып келе берсін көрақ. Көкіден Қызылы дегенде оғанға разы бол. İyilikler бола берсін işte. Айбо. Неке достар, мына машина алынды, бұйырса 760 минге. Егер сіздерге дағы машина алыш керек болса, же сатыш керек болса, бізге қайрылсаңыздар болады. WhatsApp номерлер описанияда бар. Бұндықтан видео жаққан болса, комментарийден жазып, лайктан басып, каналға қаттала элек болсаңыздар, каналға қатталып кетіңіздер. Чоң рахмат.